حمد خدا را صلوات و سلام سر رسولی بیبه سلام و ریز لوی همی خوشک و براین دلال قدر بلند ولو تماشوان هجاب رومت اتخوازم پر سکی جواب بکم قالوا بخوا وبخوا خاش خاب برسيه لهر دري لهر هيلي كورتيني كشتن قالوا چما كورتيني كشتن كرز بو خاطر سنينه تين كشتن وكي آمدو وكي زيلان آنج بو خاطر علوینه تی کشتن وکی لکوشگیری وکی لدرسمه آنج بو خاطر که صرف مسلمانش بوی تینه کشتنی وکی لحلب چه آنجیش بر خاطر که ازدین لوما تین کشتن وکی شنگاله هن کس دبیجن گر ام نه مسلمان بونا اوروپا و دولت جهان دولت نه مسلمان و المخوی در کتن لهواری مباطنا نه دیشتن که کرد او قاسا وره کشتنه گره گوتن راست با مانه داعش ایریش آنی سر شنگاله و املوی داری کشتن قتل کرن جنین ما کرن جاریش خورم برن چون دو پازار دا به $10 فروتن و همی دنیا لی تماشه کرن چما کس ده وریا منات نای دیسا جی یین کرد آزاد کرن شنگال آزاد کنیش دست داعشی دیسا پیشمرگین قهرمان پیشمرگین کردا بون نه دولت کا یهودی نه دولت کا خرستیان نه دولت کا سوسیالیست نه جی دولت کا دموکرات لکیره کا خاندی یک ملتی با اولو باوریان چناوه دناوه هر ملتی دا هر اول هیه هر باوری هیه گر نجاده کی بدیروکا خواه به عرف و عادت خواه به زمان خواه و به اردنگاری خواه یک به جرا نتو تیگوتن اولو باوری آوی سیاست و ایدئولوژی آوی چه دبه بلا ببه فرق ناکه بگور اسلام کسی مسلمان جوان همی آرا ملتی ابراهیم تیگوتن افتشتکی دنه از بحثا ملتی نجاده باوی نجادی ملت شکراتی گوتن گره کرد وها بفکرن بیشن ام نه تو پارتی نه لی کیجان پارتی دواری نتوی دا کار بکه گرک ام همی جرالی کار بن کیجان پارتی دیشی سرخبونی به جبر اول ایدئولوژی آنجی جبر کو خفروت نه کردا گریو ده بدنجادین دن و به ملتین دنی و gerek em lehember wan derkevin. Haya mümkün be dilsozî, bi nermayî, bi biratî em wan bizverinin ser rêya rast. Gerem pir zıxt gotinên nebaş bi ser wan da bişin wê zêdetir ji doza netewî dûr kevin em ê bixwe bibin düşmenê hevdû ku niha jî gelekî Kurdê me hatine were bişe. Lewra tu êrîşek تو پارتیک تو عشیرک تو مذهبک تو اولک بسری خود تنی نکاروی گلیهان آزاد بکن حوجتیا ما بهودو هیه لورا او ولاتا ولاتی همی کردایه نه ولاتی ای خوی اولکی آن مذهبکی آن خوی ایدئولوژیکیه گرک مرو تو پارتی و ریخستنه که جخارا وکی دشمن جی نبینه لی نواشین وان بتندی شرمزار بکه و رخنه بکن جبوی که اوانا لسر خطاین خواه وار کنن و خواه راست بکن بله براستی ده هن پارتی و ریخستنین کردا دا گلک مروو نباش حتی آجان و خواهین جیانه مالباته که دبینی تو نیوی ولاد پاریزه نیوی آلی دنی طرفداره دولتیه دولت داگرکره ایران سوریه عراق وسایره هن بالبات هنه همی دقریجای دانه تمام وان جخوش ملت خوش نتاو خوا دور کتنه هندن هیر لولات باف آب براین وان جدایری دولت درنا کون اوانا جی لأوروپا در ریخستنین کردادا برپرساری دکن خلقی تهدید دکن ملیتانیه دکن
o sali çend cana jî diçin Rojavayê Türkiye'ye, Antalya'yı, Muğla'yı, Aydın'ı ji xwara diçin tatilê dikin. Gelo em vana çawa bikin. Gerek em rêxistinê wan hîşyar bikin da ku yên wiha ji nava xwe derxin an ji wan terbiye bikin. Rêxistinê Kurda gerek berpirsyarê wan hemî Kurd bin. Carek din dubare bikim bi xetê qalin binivîjî çixêz bikim rêxistinên ku dibên em rêxistinên Kurdan e gerek hemî berpirsyarên wan Kurd bin. Di beriya azadiya Filîstîn da azadiya Kurdistanê biparêzin. Beriya demokrasiya xelkê da di nava Kurdan da bibin demokrat. Rêzê ji bîr û baweriyên birayên xwe yên Kurd ra jî bigirin. Kîjan partî dibe bila bibe. Kesên di nava wan da baş bin em ê wan destek bikin. Kesên nebaş bin jî em ê wan hîşyar bikin, rexne bikin. Kesên ajan û xayînan jî em ê wan teşîr bikin da ku rêxistin xwe paqij bikin. Ger rêxistin xwe ji xayîn û ajanan paqij nekin, ew rêxistinana mahkûmê mirinê ne, an jî wê bi temamî bikeve binê xizmeta dişmen. Ji bo serxwebûna başûr gerek em bi malê xwe, bi canê xwe alîkar bin. Lewra perçekî ya jî bihûstekî erdê serbixwe şerefa 8 milyon Kurdiye. Roj roja yekîtî û biratiye. Bijî biratiya me, bijî Kurd, bijî Kurdistan. Hin kesan ji hin rêxistinên Kurda gelek caran li min heqaret jî kirine. Li ez tu demî nabim dijminê gelê xwe. Heya ji min were ez ê wan hîşyar bikim. Şikayeta wan bi gelê xwe ve bi rêxistina wan ve bikim ku êdî tu îmkan tu nebe paşê mirov dikare li çareketinê binêre bi xwe xwe biparêze. Hin kesên xwedan fikra Daişê min rexne dikin. Dibêjin ji bo tu bibî popûler, ji bo xelk ji te re bêje mamosta an bêje sêda, tu tawîz didî Kurdê nemûsliman. Tu bi Müslümanan re yekîtî çênakî. Bi nemûslimanên Kurd re hevaltî dikî. Gelo li ku birayên wê yên Müslüman ji bo mezlûmiyeta Kurda bi me re bûne yek ku ez dûrî wan mame. Ji bo milletê me bikin bende û kolayên xwe Müslüman û nemüslümanên cîran tev dibin yek. Îja ez ji bo azadiya millet û welatê xwe çima bi nemüslümanên Kurda re nebim yek. Ma ewana jî xwediyê vê dewletê, xwediyê vê axê nînin gelo. Bi rastî ez tu tavîzekî nadim kesî. Ne ji ola xwe tavîz didim ez Kurdekî heta bêjî Müslümanim. Kurdên nemüslüman tavîz nadim wan ji ber ola xwe, ne jî ji neteva xwe ez tavîzê nadim Müslümanên cîran, Müslümanên xelkê. Yani wextê tu dibî hevalê cîranan, dibêjin de dev ji neteva xwe berde, tu dev ji neteva xwe berdî, paşê te re dibin birayê Müslüman, birayê dînîye, an jî hin Kurdê me nemüslüman jî hene, piştî 1400 salî teze dixwazin Kurda ji İslametî dûr bixin, ne jî ez tavîz didim wan, ez wê jî qebûl nakim. Ez tim dibêjim, ez şagirt an telebekî medresê me û di xizmeta gelê xwe da me jî ez xulamê gelê xwe me. Min li ku gotiye ku bila xelk rêza min bigire ji min re bêje mamosta an navekî dinê li me bike. Her kes dikare bi navê min gazî min bike. Lê ji her rêxistin û partiyên Kurda kesên ji min hez dikin û ez ji wan hez dikim hene. Wek mîsal di lîsta min da bi hezaran ji her partiyê hene. Çima? Lewra ez Kurdîtiya xwe didim pêş. Gerew kesanan nebin şelafê Müslümanên xelkê, wê Kurd ji wan jî hez bikin. Di hedefa me hemiyan da gerek Kurdîtiya me li pêş be. Ger devleta te tu nebe, ger gelê te azad nebe, ne tu, ne din, ne ola te, ne mezhebu, ne jî fikra te, ne namus û
ne canê te di garantiyê da nîne. Carek din bêjin ger dewleta te tunebe, ger gelê te azad nebe, ne tu, ne dîn û ola te, ne mezheb û fikra te, ne namûs û canê te di garantiyê da nîne. De îja biryar a we ye gelê xuşk û bira. Îja win biryara xwe bidin, kîjan alî û dibînin ji xwe re xwe bidin wî alî. Ez Kurdim, 8 milyon Kurd heye bi gor ez hesab dikim. Ev 8 milyonê hanîna temamê wan ji Kurdîtiyê derkeve, ez dîsa Kurdim, Kurdîtiya xwe ez parêzim. Ne ji bo xatirê kesî dibim Kurd, ne ji bo xatirê kêmasî û dijminî û neheqiyê Kurda jî ji Kurdîtî derdikevim. Herkes li ser fikra xwe ye. Silav rêz bo we, bimînin xêr û xweşiyê de.